Tuhan kap kekelengan si tetap ras pengkeline si simpau. O Tuhan ku lebuhkan ibas kelbung kesusahan simbages nari. Dengkehkan penderku ku, oh Tuhan, begikan sorangku mindo penampak. Tuhan kap kekelengan si tetap ras pengkeline si simpau. Adi atendu retak tak karena dosa kami, ise banci pula ibas uku mendunari. Tapi bas kamlit pengalaman dosa, gelak kami malang man bandu. Tuhan kap kekelengan si tetap ras pengkeline si simpau. Ku timai penampat ibas Tuhan nari, dengan pengharapan aku man katana. Ku timai Tuhan, lebih asangkan si erjaga berengini mai matawari pulta. Tuhan kap kekelengan si tetap ras pengkeline si simpau. Harapkanlah Tuhan, o Israel, arkiteken kelengate nasi tetap, dengan kata waripe yang engkelengi. Ia mekap sinegusi bangsana ibas kerina dosa nari. Tuhan kap kekelengan si tetap ras pengkeline si simpau. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Aku kapsi mereken kegeluhan ras pekeke kalak mate. Kalak singgelu dengan tekman bangkun digan pela mate. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Yesus kap kekeken ras kegeluhan. Aidama sini peseh man kita ibas wari minggu puasa prapaskah si pelimakan Aida. Lit telu kala jelma mekap pinangkau si sanganar lajar-lajar sekala guru ras sekala pengacara mate rempet. Dalamnya teruna kencaseh ilebe-lebe kerabangan surga nina Santo Petrus bagenda sentadi sangana terem ke jelma. Jadi perlu maka ijabab du lebih penungkunan ainda adina tuh jabab du bancika masuk adilang darat kam tatap na lebih sepemena guru ainda.
kai dagai gelar kapal barainda si gedap teldem kenca antuk na deleng es. Oh, aina nukah ina buruenda gelarna Titanic. Oh, adi bagai kubaskam. Tatap na genduari si pinangko si sangan lazar nangko dari. 3 kala nge si Matei ibas kapale. Bagi si mesra sitik. Tapi perban ndedah ngaku nina, oh buena 1500 kala. Masuk. Maka gundari tulihkan na kempak pengacara anda. Katakan dagaina sada-sada gelar si 1500 sedap akap si pengacara indah. Bapa nandai turang ras senina sikal ukur kegeluhan mekap ngeluh min. Tapi manusia sing geluh harus mati perbahan dosa. Janah sikal ukur geluh ndakap sini demi di bata pemerai kesah kegeluhan. Kempak Nabi Yeskiel nina di bata petangkasa maka italangina mepagin kuburan kalak sirkini teken dengan ipekekei nama kalak indakri. Jana pendahin di bata demi sikal ukur kegeluhan enda jadi alu serta ibas diri Yesus jine. Maka Yesus enda kap kekekei ras geluhei. Ibas Yesus ngencalit kegeluhan. Ibas kegeluhan ngencalit kegeluhan. Yesus kegeluhan. Nina kalak-kalak pentar bagi dakar belas. Ulam lala sakel. Ia samken du geluh du kempak ICP idoni enda. Sabab nina awih hindu saja. Adi enggo kam bengkat kubas kegelapan itading kena ngekam nina apa ika jelma. Maka ulah jelma jadi asam. Maka erpengendeslah kam kempak Yesus saja. Yesus eda enggo bengketina kegelapan janah kei mulihi maba kegeluhan rasinal sal. Maka Yesus kap kekeken ras geluh. Saja perlu kita manjar-anjar. Gelah tuhu-tuhu ngasup rekini teken dengan ngejapkan nengenken Yesus enda si jadi kekeken ras geluh. Janah proses perdalinan enda kap sini turikan kempak kita ituduhkan ibas turi-turin karena Lazarus sini pakai ke Yesus kegeluhan. Si begikan ibas Injil maka nina kencase berita man Yesus karena Lazarus singgo mekelek sakit na lamis Yesus bengkat berkat. Sengaja ia tading 2 warinari ikai par lau Jordan. Enda labo min gelah na maka ilah kaya ugah hebat na aku ate Yesus lahang. Jadi kai maka iti may Yesus 2 warinari. Si ingat maka tupung reh Maria ibas perjabun ikana nurikan maka anggo keri anggur kaina Yesus. Pak sang kulengal seh nandai. Maka jain dapat erti ma Yesus nandangi paksana
guna maba ajar-ajarna ku Judea. Ainan sidahkan maka Jesus labul kai pesini lakaukan Jesus ibas diri na jine saja naring carah na la. Iya kai pesini bahan na enda suwe sentudu ras paksa dibata jine ai kap makana gahna sini bahan Jesus enda jadi tanda sin sidahkan maka dibata di tengah-tengah dunia enda. Maka tujuan perjalanan Yesus ku Judea enda labo si pemenakal guna dahin jumpai Lazarus. Dia Lazarus enda deher tuhu-tuhu rahasia dengan dikatakan pe ikelengina kape si Lazarus. Ia berkat ku Judea rekai guna ngalau-ngalau wari-wari pagi ia itulak itengkap isilangkan tapi ipakai ke di bata bapa mulihi. Jana Lazarus enda ipakai ke Jesus ibas pendahinna demi pendahin di bata. Ndalinkan pendahin di bata. Makin nina Jesus panganku ai mekap dalinkan peraten di bata. Pendahin di bata enda la banci icun-cun entah pe lanai surung perbahan kula Lazarus singgo macik enda lah jadi masalah. Lazarus mekap kalak sini kelengi Jesus ertina sini kelengi enda ertina kalak sir janji ngit ngendesken bana mandi bata dengan ngit ngalaukan janji maka ia ikawali kalak sini bagian darupana lalap megikan ia singrana kempa ia mekap Jesus lalit kai pesiban singang batisa kematen pelawan singang bati ia megikan kata di bata. Kematen enda laban si larbahan caya pasak nang dangi kata di bata. Man Marta ipetangkas Yesus maka aku kap Mesias anak di bata. Yesus kap sini beregegeh di bata. Jana ia kap sindeher keras di bata jine. Jana ia lalap ringan di tengah-tengah manusia ibas kerina kai pesi terjadi ibas keriahan bagai pe ras kepicatan ukur. Ibas ceda ate krinana ceda. Maka dikatakan di bata Immanuel. Tek Marta nang dangi Yesus kap kekekein ras geluh eda. Janah Maria si jumpa ras Jesus pe ni siar jimpuh ilebe-lebe nahe Jesus ibas siar jimpuh enda cidahkan nurikan pengakun Maria maka Jesus enda ma tuhu-tuhu kekekein ras geluh si reh ku tengah-tengah manusia idoni enda ibas kaipe si terjadi ibas ia janah Lazarus pe ituduh kena kini terkena nandangi Jesus alu carana jine ubah cara Lazarus redalan dia darat ibas kubur nari suruk na krina kai pesilit deherina Jesus sindilo ia maka selalu bagai mulihkan ia ringan i tengah-tengah kalak singgelo enda megegeh kalak singgit lalap megikan kata di bata nandai bapa turang rasenina Jesus tak enda labu tukang sulap labu guru simbaso labu ka tukang mujizat rempet-rempet janah laban si kenai kai peristiwa manusia dalam
ia pe jelma silit ngebas ia penggejapen ngejapken kai krina sini gejapken jelma. Tupung tedis ilebe-lebe kuburan Lazarus ia pe kau tengah akap na ia manbana lakap na ngasuk rebahan kai pe redandanken siekap maka ngasuk ia receda ate ya ia pe ia bakin ngaida natena lanai buyang kaina tempat-tempat jana iturikan Yesus pe tangis. Memang Yesus jine pelo akap nentah panci bahan na melala. Makai bas sebagai nerupana kujaya pengendes ku dibata bapa. Ile bebe kuburan ainda icidahkan namaka iar tuhu-tuhu pengendes man dibata bapa. Asamna dibata bapa ngensa maka salukai alu ngatakan bujur man dibata bapa. Engkai perban lit dengan ngekalak sitek nang dangi ia maka ia enda anak sini suruh di bata kudongi enda kencasie resurak ia meganger dilo-dilor pingko-pingko janah dilo Lazarus Lazarus ndarat kam Lazarus endar tina di bata nampati janah dilo-dilo Yesus dalit dua arahna si pemena makap dilo Lazarus gelah namin darat ia ibas ingan kalak si matai nari si peduakan enda bali tempat-tempat pendilaun kempak di bata si nampati ye maka pendilaun kalak sini berai di bata kuasa maka pasti ibagikan di bata. Maka di bata mereka kuasa. Sienda krina terjadi ilebe-lebe kalak sinterem. Maka dungna te kalak da krina. Janah krina nape Lazarus sakit, Lazarus mate. Laya misreh nina Yesus labodalih gelahna pendahin di bata jadi tuhu teridah. Kita pe te ngenda kita amin pace bene di bata masu kam krina bapa ras anak ras kesasi badia amin